Hercules! Napalabas, dakas tinagparik na kini Hercules, isua kinasarita na ni Encantada Diwan. Nakunamat ni Encantada Diwan, anasken niya aganad ni Hercules. Gapo, taumadanin ti umay ni Rena Mangmangkik. Gapo, tamarigatanan ni Encantada Diwan amang bantay kini Rena Mangmangkik. Tinulungan nga rod ni Hercules da Carlota, Marina, ken ulang. Impan na ida itinatalged a lugar. Kabayatan na, agsarsarita da Hercules, Nympha, ken lakay Herman. Itagagayhem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan. Tinaulimek a lugar, dito ay drama tayo. Hercules! Mabit man lang, Nympha. Kaslay nulit mo lang timbagam, Pwednumat, Apong Herman. Nakapsot ti pan nakabalindag iti Encantada, akas ka ni Encantada Diwan. Dito'y lubong nyo at tao. Iso nga naipay ka ni Hercules ti datdatlag apan nakabalin. Gaputamay sa amortal. Dakkel a responsibilidad, tinaited kanyak apan nakabalain. Sapay la kuma. Takabalak apan maken amin, dagiti adipan ni Reyna Mangmangkik. Ay, talaga delikado, ti lubong. Nukas pangarigan ta makarwarin ni Reyna Mangmangkik. Ay. Una pong. Day tati imbaga kanyak ni Encantada Diwan. Ay. Anya? Daytati agpaiso, Hercules. Pinatay dayjay Reyna Mangmangkik dagiti kapuunak. Di kayat ngamin ni Reyna Mangmangkik. Kat mabukudan na tilubong ti Encantasia. Kasta matan tilubong dagiti tattao. Ay. Nympha? Hercules, apahok. Ay, di mo ipalubos nga tiwon na kadayari na Mangmangkik, wine. Apong? Kasanon niyag paisaw, no nakarwarin manipod iti datdatlagang ipon tinwang. Ay. Tirigat na. Ang mga nudyak mapuutan, ang makarwar ni Reyna Mangmangkik iti datdatlag ang ipon tinwang nga adda kanyak. Anya? Ay, saus! Sigun ngamin kan ni Encantada Diwan. Adda rumwar anang isit nga asok, manipod iti datdatlag ang ipon tinwang. Saan ko kanu abas tamalapdan dayjay nga asok? Nagtaod ngamin iti nasip ngat alugar dayjay Reyna Mangmangkik. Isu nga nangisit mat nga asok ti rumwar. Manipod iti datdatlag ababato. Ay. Ha? Kaslaado ti ammom maipapan ken ni Reyna Mangmangkik, Nympha. Just a little, Hercules. Anya? Ay. As I have said. Ay. At napagpatinggaan ti man nakabalindag iti Encantada. Akas ka ni Encantada Diwan. Dito'y lubong yu. Nabayagan na panawan. Nga adda dito'y lubong yu ni Reyna Mangmangkik. Kaya't asawan dayta. Nabannog matan ti agbambantay. Nympha? Ay, Pagbutbut ngan iti lubong dagiti engkanto ni Reyna Mangmangkik. Awan pa'y tinakakita iti langana. Ti asino man na makakita. Matay! Day tamot ti imbaga kanyak ni Encantada Diwan. Ay, kaya't ko kumakitaan ti rupa na. Nun apintas, asawa ikaw. Kaya't mulakit diti matay, Apong Herman. Ay, kwa, jak pa'y gayam kayat, Ala, sumurot kayo kanyak, Nympha. Apong Herman, mapantayo iti natalged a lugar.
Mabiit laang Apong Herman. Ha? Apay ka de, Hercules. Adda nariknak apagdad. Anya? Umas asidagan Apong Herman. Ha? Na apay nga wanti makita nga umasidag. Adda laang itisan unay nga adayo, Apong. Ha? Sa dinaw? Nakalamang laang iti kayo. Ay sus. Ang mga nukelat at dumarop. Ay. Awan ti rumbang apagdanagan nyo, Apong. Tanakasagana ak, iti anyaman ang mapasamak. Ha? Ha? Adday tan, Apong! Ay sus! Nagdakkel dito na klase ti sa iraw. Uwan nga ron, Apong. Ay. Agpaigit ka, Apong. Ha? Tasya kung ti makamukan kwa na. Ha? Dengdenggan na, no sa dino ti pagtataudan ti karasakas ta. Ay, wan Hercules. Adday tan, umasidagan. Matay ka! Yeah! Daddy pa! Yeah! Hercules! Dumarupan dagiti kakatwana! Una, Pong! Saan ka nga umadadayo, kanyak? Anya taramitan ta, Hercules! Basta saan ka nga umadadayo, Apong! Daddy, di para ka na kayo! Yeah! Naganudan! Barangin niya! Antay ko, tidak kagatang! Hercules! Ay, tulungan na! Ay, siya akong tinarupan dapat! Umatayo kayo! Saan yung asikgan ni Apong ko? Yeah! Kaya fight! Yeah! Di kay agbaligi! Inkantada, Diwan! Nympha, delikado ti sasaada ni Hercules. Wan nga ron! Inkantada, Diwan! Jakmat matulungan ni Hercules. Awan matpan nakabalin ko. Pumikpigsan ti pan nakabalin ni Reyna Mangmangkik. Marigatan akon amang bantay kan kuana. Anya! Kasano tayo langan na makalibas ni Reyna Mangmangkik? Delikadon ti lubong, Nympha. Sapay na ko mga rod. Takabaylan ni Hercules sa parmakan. Dayjay aray na Mangmangkik. Agtalik tayo kan kuana, Nympha. Saan nga umdas ti panakabalin ko? Iti lubong dagiti tattao. Isu ajak mabantayan ana imbag na Reyna Mangmangkik. Anya! Agpatinggan ti panakabalin ko, Nympha. Dagiti adipon ni Reyna Mangmangkik adakas aparswa. Kat adda a pumikpiksada. What? Kasilpo ti panakabalin ni Reyna Mangmangkik dagiti adipon na. Kitaam ana imbag ti garawda. Kat saan basta maparmak ni Hercules ida. Ay! Imposible! Bumangon damat laang. Kalpasan na mapasag ko ida. Ay, karkar na dahito ay mapaspasamak. Apok! Matay ta ka din! Awan tirumbang nga pagdanagan niyo, Apong. Di kay baybayan. Dumarop namanan, Apong. Dahito iti para ka na kayo. Ibarsak kayo iti adewa lugar. Inagat na ako. Si kamot kita di pataya. Saan na mabalin na ito eh? Umadadudan. Anya di aramidag. Sika ka di dayta, Reyna Mangmangkik. Wan, Pangulo dagiti adipan ko. Karkar maklaan ti makisarsarita kan ka. Dandani akon makaruwari di nakaipopokak ang iban tinwang. Nasayat nga rodno kasta, Reyna Mangmangkik. Marikrik na ti panagkapsutan ning kantada diwan amang pambantay kanya. Anya ti aramidan mi ita, Reyna Mangmangkik. Saan nyo asardayan day jay
pasan na maalami tidatdatlag ang ipantinwang. Anya ti aramiden me. Ipanyo iti lubong tayo nga inkanto. Kat iparabaw yo iti datdatlag nga altar ko. Matungpal, ray namang mangkik. Pukawan nyo, tinayga marapan nakabalin ni Inkantada Diwan. Iti dayjay adat-datlag ang ngipon tinwang. Matungpal, ray namang mangkik. Inkatulungan dagiti kakadwa mamangraot kan ni Hercules. Patsak, akabaalan nyo nga ramiden dayta. Matungpal, ray namang mangkik. Adda ka di mang mangagyo? Carlota? Marina? Wan, ngam, awan mo tan. Kala at anagpukaw jay uni na itay. Anya nga ta klase ti ayop dayjay. Naidumduma ti uni na. Nakabutbutang ti uni dayjay. Sigurado adakas mo ta dayjay aparswa. Sigurado dayta. Kaya't dati agari dito'y lugar tayo. Kala at latan anagparang dagita a klase ti parswa. No saan ida ang maparmak ni Hercules. Sigurado ang matay tayo aminan. Pampanunutak dagiti daduma akalugaran tayo. Sa dinungatan ti ayanda. Wan nga ron. Sapay la kumatawan ti dakas na mapasamak kadakwada. Saan yung nga agawon kanyak ti babataw? Awanan kayo itibain. Tidat-datlag ang ipon tinwang tipon-puntiryan nyo. Nagado kayo amang darop kanyak. Saan kayong agbaligi? Gabutasyak ni Hercules! Parmakan kayo amin! Apay ajak ida kabailan. Tilangan espadak ti sangunyo. Ngarap! At tuyin ti espadak. Daytoy ti para kada kayo. Daytoy pay. Daytoy matlagayam espadak ti mangparmag kada kayo. Ibusan kayo amin! Anya ti mapaspasamag kan ka. Inkantada Diwan. Lablabanan ni Rey namang mangkik ti panakabalin ko. Anya? Lablabdak. Babaan iti namatbati apan nakabalin ko. Awan sa bali ang maitulong mo kanyak. Gaputa agpada kami kaniray namang mangkik nga adda iti unag tingipan tinuang. Karkar maklaang ti makasarsaritam ita. Anya ti mapaspasamag kan ka. Inkantada Diwan. Pumigpigsa ti pan nakabalin ni Rey namang mangkik. Anya? Nudya kun malapdan ti panagbulos ni Rey namang mangkik. Delikadong tilubong tayo, Nympha. Inkantada Diwan. Lapdak ni Rey namang mangkik iti unag tidat-datlag ang ipan tinwang. Saan? Anya ti mapaspasamag kan ka Hercules. Masaksakit anak. Apong Herman. Anya. Ay. Ay, Anya. Ay. Jak maawatan. Di marikrik nag. Apong. Anya, ti may tulong ka. Apong. Umadayo kan. Ha? Mapan kay ti ayan ni Satnipan. Ay, sus. Kartingam. Tumaray ka na, Apong. Ayam kasanukan, Hercules. Basta tumaray ka na, Apong.
Kitaan nyo. Kalaat na si Mipgot ti aglawlaw. Ha? Naglawag-laang itay. Kasla rabin. Ngam aldaw pa ilaang itay. Ha? Nagpigsaki mat. Kan guro. Ano nga tan di mapaspasama kitirwara? Kumusta nga tan ni Hercules? Sapay lang kumatawan ti dakas ang mapasama kin Hercules. Dagtay tayo bawak. Juan Marina. Ha? Saan laangan amay may sa jaywak no dikat? Nagadudan. Nagdadag kalawak na kita. Dahil tayo samot ng jay magbaga ni Hercules akan ni Busana ng tilubong. Sapay lang kumatasaan, Marina. Kalaat na nagbaliw ti aglawlaw. Nalabaga pa yung ti kolor ti tangatang. Sana na mawawatan ti kulot ti tangatang. Nangisit ka na labaga. Nagangimi tinapigsa. Mabutang ako. Mura siya. Nagkabutbutang. Basta ang talinaan ditoy. Saan tayo amaan ano? Imbagak matan nga umadayo ka, Apong Herman. Ang mga nuadadakas ang mapasamak dito. Di ka kaya tapanawan, Hercules. Naparmak kong dagiti di marup itay akabusor. Apay ang makariknaak iti sakit. Apong. Nimpa, sa dino tinaggapwam. Saan arumbang nga imasidag kapay dito. Anya. Laplapdan na makaruan ni rin namang mangkik. Anya. Isumat lagayam. Makariknaak iti sakit. Nagsakit ti mariknag iti bagig. Akapunay tayo ti panaglaban ka. Iti unang tinatatlag ang ipan tinuang. Unim pa. Ngam saan mo't amabalin. Nga isinag ti datdatlag ang ipan tinuang kanyak. Hercules, apaw kay. Apong. Saan nasayaan da ito yung mapaspasamak. Imbis a pumiksaak. Ad-damat at pumapsutak. Anya! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapaul 1. Tinaulimek a lugar. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.